Ahe GC News, Mima Ovidia Akwaba. Nasi when you subscribe to the channel that necessary over subscribe. What the other say over click it. The subscribe button. Now what barely notification. We understand DVD be upload. Also once I can be a few years now. What like video don't like video mind. Give us a thumbs up. Now share my offer so now when you be here now we ya airco. After year and summer about it to ya into and 7 since I had the latest and hot news in Kwana the Bremo in Jizemo. It's difficult. Sabe. You say 22 rotra sabe oto. Na wura treasure. Wa mu nkrofo help wa amana wudada. Na sabe all the a year nsemo kan ho nyina no. The year off tangent ba ko pew. And as I see a topical issue. He also said something say asantifan to aba mom kropa aso abofo besi abeto aba na amom na to mom wia na wa hwese obetumi ajubilate. See, if Sankaye draw speech in such comment will never come. I was expecting him not to behave like Rollins, like a true speech man. No, number big got up. No one there so you could probably pardon him. And it is one thing we didn't like about Rollins. And this opportunity, I am praying, say, going forward, when you're very sober in his deliveries, and a man tries to defend this particular assembly of Hokai because I've seen something. Say, some justification is being spent upon this thing. Look, even professors are saying that baby are fired and yet concentrate on building the party to achieve your aims. Leave any other thing. You can attack your opponent, but not be a cremwa. It is factually inaccurate. So because say na serious. Some time ago, I remember saying Mahama Wakasano. And this is not the first time I saw the NSU. Nanado Nswa can the same thing. Until he spoke the mind of Nanado. Nanado can away. What can was simply Suma Ora Mahama? I replied and say, "The Masuma Fufra, a mamma farm cock and Kumaso, a mamma farm cock foso, a mamma farm got mills so, mea me or ha. Mea Modia Mufam Ramos, and I young compare more 4 years. I know money 4 years. Young compare more 4 years to Mesume 4 years near. You see, I'm almost 8 years. The same thing has popped up. Urana Post spoke exactly Nanado Akufo Addo's mind. But you know what is happening? It is alleged that Nanado has reprimanded himself. Right? If Nanado really said that, and if it is true, do you know why he said that? Because he was strongly opposed to Napo's nomination and endorsement. More disappointing. Those are more women as a pono. At the end of that way, yeah, kind of monty. So even though you saw, said they were on front pages of papers, say unification and Crawford Casa was simple, so no, Mammy, I'm telling you, my young lie detector and Crawford one dream, I yet to that's what money was saying. And to run the push should be very, very careful because the opponents within are more dangerous than opponents outside. Until he should find this opportunity as the best way of trying to merge Nkrofona on one casa nimse. We mu de chale o mo ne menka. Won approach wo na on dialogue. Na omo nyina mbo anu because the course one hwe Nkrofo be theater. Say campaign okurapo no. They may be there but they will not pump their monies into it as they want to. And rightly so no. Ye won Nkrofo anka. Say nye owura na pa anke ska omde be hye bank nye ska ketwa. Na Napo why there? That is the issue. Napo ye den. Those are the issue. Any opposition. And a dware Napo the way ye dware no. First of all, bet me can say na no munsem. Just like unuya ukunu pan ni ura Kennedy Agyapong. Na no munsem. But we are no to nchen ya. Anke ye be ka say Napo aye den. But attacks from within, insinuation say bibi ni we ye see yankurampo eyewa. We saw 1979. We saw yenim dia running sima ye. Yenim running mate ahodo. Eti menya ho se wo kwana we ye running mate ye hu so bida. Na asem wei eye be wei mon kan kire no. Wo kire wo hu bebre ya ye kire wase. Wo kire wo hu bebre ya ye kire wase.
ebe we mo fa nkwa adwuma say se wo man wo kurom wo asori mu wo school mu wo adwuma mu wo baabi a na wo kyerɛ wo ho bebrebe a wo ya hantan bebrebe ye be kyerɛ wase otumfo aka wontie so okura wo firi so asanteme mu de a ni kurom hine mfrɛ no ababa wei engrofo se wo ababa wei wo peme masem wo be di ohiman hwɛ na wa mana mem mpacho muntie ni yiu edi se engrofo enya sa perception na kyerɛ sɛ biribi asi biribi a asie afa Dr. Matthew Poku prempe ho no maybe bobo bi so amama tie Okay, FM. 1 0. enyo anu no koka se mampani Akufo Addo nim na spillage no a ho no wakobo voter regional obey demonstration no enye bra we education minister no enyo anu no koka se wunnim nwoma na akọ teacher training diploma de faso be ne wo mo so mo kai sa asem no na no ya baby a wo so ya free hoi ye nasum baby an energy ministry a wo so ya free hoi ene hwe fu abo energy ministry a wo so ya free hoi hwensam fu a ekoso tariff ni na akoso it is achievement no na mo say oh yeah na and now we achieve and we achieve dia bay na otumfo say tu asante hene etu na pofo no waka kire ne say media matetew na minimu na minim say de wusitie na enso nkrofo se wo muade wo ahomaso hwe ena wo amasa ade no a krofo de atare wo ho no amem hwe na wo amasa ade no a ye kan ye mfanto so manye ho no hwe na wo amana amem hwe ena wo amana amem a word of caution. Said me to twi pa me ti twi mu twi enkrofo se kwa me nkunuma me kwa me umuade hwe no wa ma na mem me generalize no ababa wei enkrofo se wo ababa wei upe me masem wo be di ohiman hwe no wa ma na mem mpacho muntie ni yiu it is enkrofo enya sa perception na kyerɛ sɛ biribi asi biribi a asie afa Dr. Matthew Poku prempe ho no maybe bobo bi so amama tie Okay, FM. 1 0. enyo anu no koka se mampani Akufo Addo nim na spillage no a ho no wakobo voter regional obey demonstration no enye bra we education minister no enyo anu no koka se wunnim nwoma na akọ teacher training diploma de faso be ne wo mo so mo kai sa asem no na no ya baby a wo so ya free hoi ye nasum baby a an energy ministry a wo so ya free hoi ene hwe fu abo energy ministry a wo so ya free hoi hwensam fu a ekoso tariff ni na akoso it is achievement no na mo say oh yeah na and now we achieve and we achieve dia bay that's the nyina mo otumfo say Matthew Poku prempe enkrofo se me de menye sa nam tete wo pani due mate mante twi no odue mate that's why I said the mente ye no enti na wo otumfo se me de mate se wei since when ana Ghana for obi a omuade bia no ye crown no ne se okana dwene what is that country of hypocrites video bi ba ye ote parliament edninsa so say nipa na okasa wo ho no wa bodam
NPP for mo asem o ba ye yi no a mon kai hunu se wo be som Ghana man NPP for mo asem a ba ye yi no a Napo enkofa sika mfiri ni fie ene de be som Ghana man ye tax ye gigi no ame pa ban ya oba no say me de me ba me ko $100 million me pe party kro ye ni ye sika until we have a stake in it otumfo say hwe na wa ma Bawumia enu no ho Bawumia enu no ho se wo yi wo anya bia no Napo ya de wotu otumfo opokuwari ni din ade Matthew opoku meboa entika otumfo opokuwari ya de no to wo no wona nano enka ubehie ni suban bi no wo show maturity bi Okay, FM 101.7. hwe yesu obi wo presidency wa de boya ohu wo na wo chia wo voice ni na wo ha wa chia se enchia me so candidate na lusu enyam bia Napo we wo ko contest na unya ya na before moy are you selling the vice presidential candidate and as a running mate and I'm selling no the running mate seems to be louder than the candidate why and no pay me so the American say Bawumia ema Ghana for nuom ho se wo koyi match opoku prempe ema Ghana for ene mo so ntokwa mu am nkom ade but me se ma Ghana for enu wo mo ho se wo se opoku prempa na ape bebrebe di nyina wa na ape ma Ghana for nu wo mo na otumfo etuwufu wieye pe efiri manhia wo ba ya na abekeka ne obekeka ye no na mo wa dwene mo di mani fa ne mamu no mamu mane nya monwa enya abayi ba ya na ye Republic Day 1st July obeyi firi ho abayi ba ya na Republic Day because ye nya independence no na still ye ne ye ho eda ye de ye ho akwa se wo koye oba ho ade na oba no wakotu etirensa na fe na wo be ya awade na nkasa wo de nsa ko ho abusuafo eno ni Independence Day no ebra ye de ye ho as Republican state no 1st July aban ba onyi mfiri wo attempt ni nyina ne se de Kwame Nkrumah ye bia nya me Kwame Nkrumah aban yi discrediting and it manifested in the running mate of the New Patriotic Party sika anano bibusa question bi se wo fa ye nsidia ye die ya some say the big six no da so the big six no a wo da so nyina no me pa cho by history no o ye den towards the struggle for independence o ye den obi nkan kire me okay o so o ti UGCC what is that nyamo ko na munim history o ton and you can't rewrite history ana say na Akufo Addo 101.7. ababy ni wa mo Kwame Nkrumah no na pobuade o enti ewiase nyina jimi se ye no African man of the millennium boys na mo manage sa Napo no munye careful mo manage ye mi bo ha ye nim no ne kasa nye Ghana na wo besumo bi pa cha one first ka bia mfiri ba bia na eba wo me de Bawumia so obo wa me yemfa me ho odidi wa tara nyi asem ba wo ba resom Ghana finally and now dan Akufo Addo wa ya de free senior high wo de aba ye were failures and achievements galamsey went me antu hwe yensuo de ayeye Kwame Nkrumah time ni yensuo te sa hwe river brim hwe cobra ene mpanimfo no a ye de mo da no mo ye party mpanimfo minister say mo ana mo tu galamsey ni sensuo etanso achievement mboa ha
Napo me anyon so ayi sa water dam no da ho no Kwame Nkrumah dawru mo me ba cho mo ba ye no pa cho dam be no ma ye wo compare die bia ese chese wo tikura na wo botitew Kwame Nkrumah wona ti tema habo me ba cho mo ba ye habo be no mo asie sa se na mo ton di sa na se de konfo se de ponko ni bodua anka ne tun sa na anka konfo nsam da ene hwefu ebo ne onyo na energy ministry o kanso anu akan kwa asema kirew December beba 7th obi a wokoto aba bia fa wadwene koto aba no mo ma me no wonka ho Wamo fum sase no wonka ho wamo yare o mo kwa abrochire ekohwe o mo yare wonka ho December fa wadwene ekoto aba yani abre aduane boa ye den ye twa ho twa live baby bia ye bossa wo sori so a nsem hunu na mo keka kire yen mo kwa me Nkrumah no ade onyo kwa me Nkrumah wo de yen bibisa mate opoku pempe efie be no afiri mu wa asante Okay, FM. Nikuro me he 101.7. Napo nikuro me he se owo kura wa firi so a nikuro me he ne friend wo tumfo aka wantie mwade mu he sa ke kanse mu sa woje aka za na ne boys bi na ehie kasa wo no o mani na na kasa enti ka ba ye na ka ko so owura Bawumia nan se papa me di wase wate na abegina ho na ase me nuanu MPP fo Ghana man monna na adam Akufo Addo asema me na monna owura Bawumia asema me na monna party mpanimfo national sani aba fom ne ye ne agina ha nyina me de obi ase se mo afre me se me mebo Bawumia chidom na maben so no me de onyame moa ebe ye sa me de ahobrase me de nyamesuro me de wodwo me bie me kwan ye ni dede ba ne okokoba ye nyina ya MPP ma pro me bie nimbie bibia obia wo ne de beboa ne break 18 bia ye be break na bigina hayi me da obia ase masom se me so me running mate adwuma no me ye ade aboa me wura Bawumia eti kanya nyansa kasa ni atia faso eye me de si ha ye be sa akoyanim Ghana ha ya chechi Ghana abakosema but Akufo Addo call retirement not even be sack case we say a free say ya chechi Ghana from 1957 ebe kan ye nya president bia wa boa Ghana chen na Addo da Akufo Addo me say a free 1957 be kan mo famo Kwame Nkrumah no mo famo obia di wa ba di mampanya wa boga na ho ban e di Ghana kola nim China na Addo dankwa Akufo Addo me ka ne se ya di jawa ne di oswa ya di jano no ofa swa ye ma no ya akono eti na ye gina ha ya ma de si 2008 na bi si biobo chama wutu kan na me ka so de ya fe de be ya ni monyam sana na Addo bako adako Akufo Addo bako na 7 January what's on one di ya keto Bawumia sa me be de makasa a che no wode metunufo so tunfo se ne ban na na de makasa a che no wode wotunufo so na so ma men kan chiro na so Dr. Matthew Prempe tunfo se man kan chiro so ma Dr. Bawumia nu no ho so wo yi wo so ma Dr. Bawumia no so yi wo so e ma nu no ho so wo yi wo so ma nu no so yi wo wo koya no koya sumpa na di na chi na de obekire won na wo so ye wo koya sumpa ho blase ne di na chi na obekire eno wo so ye so dem no waka na dem na America so sa se we odi ka che o dem so wo kana ase so pa ho brase ko di akire na ye ne kama mama me pa ho brase ko di akire na ye ne kama mama ya sitie na de ono obekire won na ye so eba ye sen krofo bi se wani nso ade me se akwalai
metete no ofie ma hunu sa de enti na ye kasa kama de ye ka no media mesa wuti sente sa e ma ne nye ho na eubanso anyame tumenti ubedi akire na bibia ya bompa ya akire na de nyame ahihye ayeho amaye Dr. Bawumia ka Sammy de national nsa Dr. Bawumia otu boss me kan chiro wode nana no ahya wonsa bia wonso tete no enfomso bia na beba maso nti na me amentia no wodem bia tete no enfomso bia de bia manaso nsi manonte nontia no wodem Ashanti regional chairman wosime dana se papa Bawumia ayi wontumi Ashanti regional NPP chairman wontumi otu boss me kan chiro oso wodem ase papa da wonso bibiara wajana na chi na ye na baako kama bibiara wajana na chi na ye kama jame wo se de aka de ni nyina wo nyame ho yo otibo mikao se GCD so na wo hwe no se wo nya subscribe ya na se over subscribe na wa like na fi wa share video do ma ofofro so enye bi na wo hwe wo so betimi a kire wadin afaye ensem wo nyina ho e wo comment box ni mo beti in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.